लखीपुर ऑनलाइन पुथोक्सबा जून की तांग मापन युमसकैसा नुमित की खोमजिनबा पाव ताबिरसी अहनबदा मरोइबा पाव मेट्रिक अमसुंग हायर सेकेंडरी परीक्षा लाक्लिबा अगस्त थागी अहनबा चयलद ओइरबा याय आसाम की सकनाइरबा मियोइसिंगदा चाही असिदगी हौदुना तोंगान तोंगान मनासिंग पीबा हौरगनी सिलचर की मनाक्ता युमनाक चनिरोम लैबा मफम अमा ngasisu हिना चथोक चसिन तौरी कोविड-19 की डोज अनिमक कापलबा मियोइसिंग प्लेन तोंगबदा नेगेटिव रिपोर्ट उत्रबसु याननबा वाखनरे लनाई हॉस्पिटल सिंगदा ओइगदबा कोविड वैक्सीन की ममल लेपथोखरे जिरीबामदा ऑक्सीजन सिलेंडर की मतेंग पीखरे अमसुंग असम दंगरांग नौना मियोइ लिसिंग अहुम चमापन निपुनिपान कोविड की अनुभव केस थेंगनखरे लाइचेदसिन ngarang मियोइ निफु हमदोइ सिखिबगा लोइनना सिखिबगी अपुनबा मसिंग लिसिंग अहुम चट्रेट के कुट्रा निपान सुखरे हौजिक मपुंगइबा पाव ताबिरसी चाही असिगी आसाम की मेट्रिक अमसुंग हायर सेकेंडरी परीक्षा लाक्लिबा अगस्त थागी अहानबा सरुकता ओइरबा याय अदुगा सेप्टेम्बर की तांग मंगा की ममांगदा रिजल्ट हाइदोकनी हाइना माहि मसिंग की मंत्री रनोज पेगुना फोंदोखरे तोंगान तोंगान बुलुप कयागा लोइनना ngarang famkiba mifamna सेवा अमसुंग हायर सेकेंडरी काउंसिल की परीक्षा से थाददुना नंबर पीबगी मवोंग लेतबना परीक्षा से थादबा यारोय सब्जेक्ट लिखता हंदुना परीक्षा थानगनी हाइना मंत्री न फोंदोकलदुना लागलिबा नुमित खरनी असिदा हिरमसिगी मतंगदा लेखाई ताना फोंदोरकलगनी हाइरी हंदकी चाही असिदगी हौरगा लमदम असिगी सकनाइरबा मियोइसिंगदा असम रत्ना असम विभूषण असम भूषण अमसुंग असम श्री हाइना मिंगथोनबा मना पीबा हौरगनी चाही खुदिंगी ओइना खनगलबा मियोइसिंगदा पीगदबा मना सिगी मतंगदा ngarang लेबाक पोकपा नुमित्ता फमखिबा कैबिनेट मिफमना वारेमनखिबनी चाही खुदिंगी खनगलबा मियोइ अमदा असम रत्न मना पीगनी मसिगा लोइनना सेल की मना लुपा लाख मंगा यावगनी मियोइ अहुमदा असम विभूषण मना पीगनी सेल ओइना लुपा लाख अनि यावगनी मियोइ मंगादा असम भूषण मना पीगनी सेल ओइना लुपा लाख अनि तौदुना यावगनी अदुगा चाहीगी ओइना खनगलबा मियोइ तरादा असम श्री की मना पीगनी मसिदा सेल ओइना लुपा लाख अमा यावगनी असिता नतना मना फंगलबा मियोइ सिंबु लेमना लायंगबा राज्य सिगी मपानदा लैबा असम भवनदा सेल तिंगदना लेनबगी खुदोंचाबा अमसुंग आसाम स्टेट ट्रांसपोर्ट बसदा सेल तिंगदना चथोक चसिनगी खुदोंचाबासु पीगनी हाइरी सिलचर शहरदगी किलोमीटर अनिरोम तमक चलगा लैबा मोहिसा बिल हाइरिबा मफम असिदा खुंदादुना लैबा युमनाक चनिरोम ngasisu higi matengna chathok chasin tawri hairiba mafam asigi miyoi singna anayak asi ana thorokpa matamda mayok nariba awaba wari kaya silchar gi paumi ajit das ta paudam lakhi chathok chasin gi khudong chadabana maram oiraga covid laichen mayok nariba awaba marak asida mafam asigi miyoi sing laingang na pitharakpa khudong chaba sing phangba ngamdana leiri hojik phawbada yumnak chanirom gi miyoi sing asi covid vaccine kapthokpa gi khudong chaba phangri hairi कोविड-19 की डोज अनिमक कापलबा मियोइसिंग लेबाक असिगी मनुंगदा प्लेन तोंगदुना चथोक चसिन तौबदा तंगाई फदना कोविड-19 की नेगेटिव रिपोर्ट उत्रबसु चथोक चसिन अयाबा पिननबा वाखनरी सिविल एविएशन की मंत्री हरदीप सिंह पुरीना ngarang wafam asigi matangda फोंदोकलदुना हिरम असिगी मतंगदा फाइनल ओइबा डिसीजन अमा सोइदना खरनी असिदा लौरगनी हाइकी लनाई हॉस्पिटल सिंगदा ओइगदबा कोविड वैक्सीन की ममल लेपथोखरे ngarang लेबाक पोकपा नुमित्ता लेंगाकना कोविड-19 की डोज अमदा ओइगदबा सेनफमगी तंगदांगबा वारेप सिंग लौरे मसिगी मतुंगिना लनाई हॉस्पिटल सिंगदा यामलबदा कोवैक्सीन डोज अमदा लुपा लिसिंग अमगा चमरीगा तरा कोविशील्ड डोज अमदा लुपा चट्रेट का मरिफु अदुगा स्पुटनिक वी डोज अमदना लुपा लिसिंग अमगा चामगा निफु मंगा ओइरगनी सेनफम असि लौफम थोकपा सर्विस चार्ज लुपा चामगा यांखैगा कोनरबनी हाइना पाव असिना मखा तारे मणिपुर प्रदेश कांग्रेस की सेक्रेटरी ओइरिबा जिरीबाम डिस्ट्रिक्ट ब्लॉक कांग्रेस कमिटी की इंचार्ज की सुथौ पुरिबा ए बद्रुर रहमान ना ngarang जिरीबाम डिस्ट्रिक्ट असिगी सिजननबा ऑक्सीजन डी टाइप सिलेंडर अनिखक जिरीबाम की चीफ मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर ई ओकेंद्र सिंह अमदी एसपी जिरीबाम ए घनश्याम शर्मादा खुसिनखरे खुसिनबगी थरोमदुदा जिरीबाम ब्लॉक कांग्रेस कमिटी की प्रेसिडेंट KH शांति कुमार सिंह अब्दुल मन्नान कन्वेनर जिरीबाम डिस्ट्रिक्ट माइनॉरिटी कांग्रेस कमिटी अमदी कांग्रेस की थौमी सिंह सरुयाखी नुमितसिदा अखोय जिरीबाम दनी लेरिसे ऑक्सीजन सिलेंडर डी टाइप अनिखक सिनबा लाखनी अतै निपान अमना इम्फाल दा थागदोरिबनी मणिपुर प्रदेश कांग्रेस कमिटी की मखा बिहाफ ओइना आइना सिनजबनी अखोयगी
CMOda DC का SP का permission लौरगा मयाम कोविड की अवाना यंगसी लेप्तना चथरिबा रेंडम मास कोविड-19 की चांगेंग ngarangsu RK Sanatomi Vidyalay amadi Lamlen Evergreen Club Babuparada pangthokre Jiribam district ki mafam kayada COVID-19 positive oiba miyoising hengalakpa asigi yengladuna ngasi lebak pokpa numitsu Sonapur Borobekra amadi Babupara gi railway area gi mafam ahumda changeng asi pangthokani Masida Gram Panchayat level amadi Municipal COVID-19 Task Force Committee member local club singna mateng pangtuna mass testing tawba asibu mapung phahan binaba Chief Medical Officer Dr. E. Okendra Singh thadorokpa cherolamada palli Silchar Medical College layeng sangdagi ngarang numidang wairam pung mangada thokiba COVID ki update matungina layeng sang asida COVID laichar asina maram oiraga miyoim ahum sikre laichar sina layeng duna leiba active case ki masingna chaniga taratruk ni masigi manungda barphuma panna ICU da kunhum doina ventilator da aduga miyoi chamaga yangkhaina oxygen supporter leiri haina layeng sang asigi wangangloi Dr. Bhaskar Gupta na phongdokhi Silchar Medical College कोविड সংক্রান্ত আজকের আপডেট আজ বিকেল 5টার সময় 216 জন পেশেন্ট শিলচর মেডিকেল কলেজে অ্যাক্টিভ অবস্থায় আছেন 89 জন পেশেন্ট আইসিইউতে আছেন এবং 127 জন পেশেন্ট ওয়ার্ডে আছেন 23 জন পেশেন্ট ভেন্টিলেটর সাপোর্টে আছেন এবং 152 জন পেশেন্ট অক্সিজেন সাপোর্টে আছেন গত 24 ঘন্টায় শিলচর মেডিকেল কলেজে 25 জন পেশেন্ট ভর্তি হয়েছেন এবং 37 জন পেশেন্ট ডিসচার্জ হয়ে গেছেন 18 জন পেশেন্ট গত 24 ঘন্টায় হোম আইসোলেশন নিয়েছেন র্যাপিড অ্যান্টিজেন টেস্ট গত 24 ঘন্টায় 30টি স্যাম্পল পজিটিভ এসেছে এবং RT-PCR 68টি স্যাম্পল পজিটিভ এসেছে গত 24 ঘন্টায় করোনা সংক্রান্ত উপসর্গে শিলচর মেডিকেল কলেজে 3 জন পেশেন্টের মৃত্যু হয়েছে COVID-19 media bulletin gi matungin ngarang Assamda miyoi lising ahum chamapan ga nipunipan gi masada COVID positive oiba thangnaki positive oibagi chang chada 2.mapan taruk ni positive oikiba singi manungda Kasar jila dagi miyoi chahum ga marfutara mari Hailakandi jila dagi miyoi humphumanga aduga Karimganj jila dagi miyoi marfutara gi masada COVID positive oiba thangnaki layeng chathaduna lairiba active case ki masingna lising nipumapan chamaga yangkhai ni Assam dangarang nauna miyoi nipuhumdoi laichar asina sikhibaga loinana sikhibagi apunba masing lising ahum ga chatret ka kuntra nipan sukre Manipur da miyoi chatret ka nipunipan gi masada ngarang COVID-19 positive oiba thengnaki aduga laichar asidagi miyoi changma ga humputra mapan phaduna yumdahan ki pharakpagi changcha da marfuni thoi da samik ani ahum oiri layeng chathaduna leiriba active case ki masingna lising mapan chamaga nipuma thoini Manipur da ngarang laichar asina miyoi tarani thoi sikhibaga loinana sikhibagi apunba masing chamapan ga sumna nipan sukre Bharat ki haksel amasung yaipa yumbal loisangi ngarang thokiba paugi matungina haukiba pung kunmari da lebak asida laichar asina ngarang sikhibagi masing lising ani ga chamaga kunthama thoi oiki Aroibada maroiba pau amukhanna Metric amasung higher secondary parikha lakliba August thagi ahanba chayol da oiraba yai Assam gi saknairaba miyosingda chahi asidagi hauduna tongan tongan mana sing piba horagani Silchar gi manakta yumnak chanirom leiba mafam ama ngasisu hina chathok chasin tawri COVID-19 gi dose anima kaplaba miyosing plane tongbada negative report utrabasu yanana bawa khanari Lanai hospital singda oigadaba COVID vaccine gi mamal lepthokre Jiribam da oxygen cylinder ki mateng pikre amasung Assam da ngarang nauna miyoi lising ahum chamapan ga nipunipan COVID ki anuba case thengnakre laichar asina ngarang miyoi nipum doi sikhibaga loinana sikhibagi apunba masing lising ahum chatret ka kutra nipan sukre Lakipur online YouTube channel gi khomjinba pau sandok jaba ngasigi oinadi matang asida loijare